Igitabo cy'Itanguriro, kitabu cha Mwanzo, igice cha mbere kiratubarira ngo sura ya kwanza inatueleza kwamba isi yari ikiri ubuziba, dunia ilikuwa haina umbo, nta forme yari ifite, bila umbo lolote, ariko lakini ngo mpwemu yera, Roho Mtakatifu ngo yari hejuru, alikuwa juu akitembea. Ndavuze ngo witege mpwemu yera hariho. Nasema tazamia Roho Mtakatifu popote. Nivyo uyumvira ko atashusho ifite. Hata vile wengine unaona habina sura. Nimuhira hahandi hari umugabo ataraki. Hata nyumbani kwenye ubwiza bwa Luka igice ca 4. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 4. Umurongo wa 14. Mlango wake wa 14. Luka 4:14. Injili ya Luka 4:14. Handitswe ngo maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Amen. Bari umuntu iri jambo, mweleze ale karibu yako neno hili. Uremerewe, unakubaliwa kuba mu bushobozi bwa mpwemu yera, kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu hose popote. Oh, haleluya. Amina. Tindemerewe, ninakubaliwa kuba mu bushobozi bwa mpwemu yera, kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu hose popote. Si kuri Yorodani gusa, sio Yorodani tu, si mu mubatizo gusa, sio katika ubatizo tu, si mu masengesho gusa, sio katika maombi tu, si mu nzu y'Imana gusa, sio katika nyumba ya Mungu tu, hose, lakini ni popote. Imana ihabwe icubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Bari umuti akiringa bira mpwemu yera hose. Mweleze ale karibu yako, pokea karama ya Roho Mtakatifu popote. Haleluya. Amina. Ndavuze ngo ukwiye kugira mpwemu yera. Nasema unastahili kuwa na Roho Mtakatifu. Duza ukuboko kumuvutura kaza mpwemu yera. Inua mkono wako, sema karibu Roho Mtakatifu. Mpwemu yera, Roho Mtakatifu, Yesu yamuhaye agaciro cyane. Yesu alimupa heshima sana, ku buryo yirinze kugira icyo akora, kwa namna alijizuia asifanye chochote. Mpwemu yera ataramuhamagara ngo bakora, kabla Roho Mtakatifu hajamuita watumishi, ararindira, akangoja. Akwije imyaka 12, alipotimiza miaka 12, ari umwana mutoyi, aliangalia mtoto mdogo, ibimenyetso vy'ubwana, zile dalili za utoto, atangura gukora, akaanza kufanya kazi. Abavyeyi barabura niyari, wazazi wakakosa mahali alipo, ariko arasubira aricara, lakini akaketi tena, ararindira, akangoja. 13, 14, 14, 15, 15, 20, 21, 22, 25, 30. Mpwemu yera aramukoma muso, Roho Mtakatifu akamugusa. Tuduhure kuri Yorodani, tukutane kwenye Yorodani. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Aragenda, akaenda, akora ico papa gomba, akafanya mapenzi ya Baba. Kugikora, alipokwisha kufanya, Roho Mtakatifu aseme ndio, me voici, mimi hapa sasa. Acharamanuka, Roho Mtakatifu akashuka, amumanukiye, alipomfikia, asa mwishusho y'inuma, akakuja kwa sura ya njiwa. Kanya hapo ijwi riva mwijuru, sauti katoka mbinguni, nguyu mwana wanje nkunda, huyu ndiye mwana wangu mpendwa, ananifurahisha. Yesu arazi akamaro ka mpwemu yera. Yesu anajua zima ya Roho Mtakatifu, arazi amabi ya shetani, anajua mabaya ya ibilisi, arazi ko ataoshobora shetani, anajua hakuna anayeweza kumweza isipokuwa ana Roho Mtakatifu. Cyatumye abwira abigishwa biwe, maana aliwaambia wanafunzi wake, byakozwe n'intumwa katika Matendo igice cya mbere sura ya kwanza, atumve rero, sikiliza niwaambie, nyagira ico mukora, musifanye chochote. Ego mwarambonye nkora, muliniona nafanya kazi, mwarabitahuye, mulielewa, twarabanye, tulikuwa pamoja, narabaformye, twaragendanye, tulitembea pamoja, mbere hari n'ivyo namwebwe mwagerageje, na kuna mengine na nyinyi mlijaribu, birakunda, ariko ndabasavye, lakini nawaomba, nimubuje na gatoyi, musipige hata nimuduze n'ukuboko na gatoyi, hata mkono, muketi mungoje, gushika mpwemu yera baje, hata Roho Mtakatifu atakapokuja kwenu. Amen. Amina. Bari muti uremerewe, mweleza ale karibu yako, nakubaliwa kuba mu bushobozi bwa mpwemu yera, ishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu hose popote. Iyindi ngorane, tatizo lingine, nuko abantu bitega mpwemu yera iyo baje gusenga, ni kwa sababu watu wanatazamia Roho Mtakatifu wanapokuja kwenye maombi tu, bitega mpwemu yera bari muri ruwanje, wanatazamia Roho Mtakatifu wakiwa katika maabudu, ageri jambo ntibamwitege, lakini neno likija abandi ntibamwitege muri ruwanje, wengine wamtazamia katika maabudu, guhimbaza no gutazira no kuririmba na kuabudu na kuimba amashimwe na sifa,
bakamwitega gusa mu ijambo, wanamtazamia tu katika neno. abandi ntibamwitege mu ndirimbo, Wengine hawamtazamia katika ntibamwitege mu nyimbo ijambo, wala katika neno. genda mwiteze ijambo riheze, Asema mimi namungoja neno mpora mbona likiishi. ibintu bikora. Mpwemu yera ku ishure, Tazamia Roho Mtakatifu witege shuleni. mpwemu yera mu muduga, Tazamia Roho Mtakatifu katika witege gari mpwemu lako. yera uri kuri moto, Tazamia hata ukiwa kwenye witege moto. mpwemu yera uhagaze kuri arebis, Tazamia ukiwa kwenye witege arebis. mpwemu yera mu isoko, Tazamia sokoni. witege mpwemu yera kwa Tazamia muganga, uko kwenye kwa muganga. kuko nta na hamwe yimiriwe. Hakuna kwenye anazuiliwa kufika. Igitabo c'itanguriro Kitabu cha Mwanzo igice ca mbere kiratubarira ngo sura ya kwanza inatueleza ngo kwamba isi yari ikiri ubuziba, dunia ilikuwa haina umbo, nta forme yari ifite, bila umbo lolote. potopoto, Ilikuwa potopoto ikintu kabisa, ata forme, kitu ambacho ikintu ata shusho, hakina sura yote, ivyo bita kajagari, ile yenyewe wanaita kabisa potopoto, ibintu bidafise umurongo, ile yenyewe haina lengo. ariko Lakini ngo mpwemu yera Roho Mtakatifu ngo yari hejuru alikuwa juu atambatamba. akitembea tembea. Ndavuze ngo witege mpwemu yera hariho, Nasema tazamia Roho Mtakatifu popote, nivyo wiyumvira ko atashusho ifite, hata vile wengine unaona havina sura yote. nimuhira hahandi hari umugabo ataraki, Hata nyumbani kwenye ko bwana mwenye hajaokoka, umwe ataha yaborewe, yule mwenye anakuja muri ivyo mwenye bintu bisa nabi, katika mambo haya mabaya atashusho, yenye haina sura witege nzuri, mpwemu yera. tazamia Roho Ndavuze Mtakatifu. ngo uremere kuba mu bushobozi Na bwawe. uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya, Sifa kwa Mungu. haleluya. Sifa kwa Mungu. Ndasenga ngo uyu munsi Nasema siku ya usubiri leo, wanyu, urudi kwenu, i Galilaya, huko Galilaya, mu bwiza, katika ustukufu, mw'irohero, huko bwiza, Buterere, rohero au Buterere, Musaga, Musaga, Mukanyosha, huko Kanyosha, mu huko Cibitoke, Kinama, Sororezo, aho utaha Mutanga, Ngagara hehe, aho utaha hose, popote mu wenda, Rwanda, Rwanda, abatugendereye, wale waliotutembelea, muri Kongo, huko Kongo, usubiri wanyu, urudi kwenu, uri n'ubushobozi katika uwezo, kijaa uweza na mpwemu wa Roho yera. Mtakatifu.